para King Horacio Imperata. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal a tao. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kaming makawulong mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mo laring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da, iti makasalikot at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya kimbansami. Ipanalangin mi laring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyo la karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit, ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ing aklis mi keka king kagulangan mi, nune bagkos mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanwana na Birhen, Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Maya pabengi pong pasibayo, kaniting banalamisa, yabe tala po kareng kekatang panalangin, ing kapasalamatan na nimbalayan na ning maya papastul.
Antimurin, yung kapasalamatan daring El Shaddai, Engineer and Mrs. Efren Canlas, Sita Celis, Erwin Dizon, Angela Reyes, Aristotel Ramirez, Leonila Ramirez, Peter Pan Funeral Parlor and Bicycle Shop, Dr. and Mrs. Pedro Mercado, Mrs. Lerma Dizon, Mr. and Mrs. Rick Laksamana, Mr. and Mrs. Eli Carlos, Empang family, Mr. and Mrs. Charlie Datu, Aguinaldo and Estela Dunca, Rolando and Emily Narne, Arnold and Joscora Luge, Alfeo and Antoinette Dunca, Nicomedes and Jocelyn Dunca, Mrs. Virginia Luge, Mr. and Mrs. Benjamin Singyan, Billy Rucci, Brian Boy Singyan, Jess and Agnes Sarmiento, Angie Menjola, Jane Maun, Mr. and Mrs. Raul Gozun, Mr. and Mrs. Noel Colina, Dolly Kanda, Lourdes Escoto, Mr. and Mrs. Rene Rivera, Nelson Drugstore, Elizabeth Calma, Mr. and Mrs. Fidel Gozun, J. Alvarez, Mr. and Mrs. Marciana Hermosa, Mr. and Mrs. Antonio Borlat, R.J. Chanchonco, Aldrey Louie and Leslie Pineda. Para king special intention ng Mayor and Mrs. Eduardo de Mandatu, Miss Ria Cruz, Mr. and Mrs. Jing Labong, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak and family, Nestor and Delita Basilio, birthday blessings para kang Net de Malanta, complete healing ng Rene Abata, Elwin Cunanan. Para king quick recovery ng Maria C. Baluyot, Veneranda Messina, Aldi Yabut, Francisco Lampa, King Alanggang Kapainawan daring Kaladwa dari Leonor, Noli, Edwin, Vicenta, Ernesto, Rafaela, Jericho, Alvin, Francisco, Victoria, Arturo, Alejandro Jr., Virgilio, Jose, Alfredo, Senen, Adela, Angel, Alan, Adelaido, Emiteria, Miriam, Rodolfo, Juanita, Segundina, at Javier.
Kaduang aldo na puning kay katang simbang bengi. Anting meto nga pamilyang pupurit pa salamat king Dios. Makiabe tampo king dalita pamuklat. Ulisa kong mitutula, ulisa kayong masaya, en ako manang putuling katangay inu. Ulisa kong mitutula, ulisa kayong masaya, en ako manang putuling katangay inu. Saja kayo, darating niya'y magdalang tulang. Ulisa kong mitutula, ulisa kayong masaya, en ako malungkot tuling katanya'y Ginoo. Balik kong masaya, sa lubungan niya tingin mong tulang. Ulisa kong mitutula, ulisa kayong masaya, en ako malungkot tuling katanya'y Ginoo. Ako iyong ipagdas, kaligtasan daralan ng wagas. Ulisa kong mitutula, ulisa kayong masaya, en ako malungkot tuling katanya'y Ginoo. Kayo king tao, makisulong at kumagsita mo. Ulisa kong mitutula, ulisa kayong masaya, en ako malungkot tuling katanya'y Ginoo. Iyang uliran, usot kalat, way sadya talang. Ulisa kong mitutula, ulisa kayong masaya, en ako malungkot tuling katanya'y Ginoo. Dali sa inyong lugar, nadinig pa at minganak na. Ulisa kong mitutula, ulisa kayong masaya, en ako malungkot tuling katanya'y Ginoo. Masaya tamo, galing at joking tulading puso. Ulisa kong mitutula, ulisa kayong masaya, en ako malungkot tuling katanya'y Ginoo. Ulisa kong mitutula, ulisa kayong masaya, en ako malungkot tuling katanya'y Ginoo. Katanya'y Ginoo. Ing lagyo ng ipampo ng anak, kampo ng Espiritu Santo, Amen. ing Ginoo manatili kay kayo. At kekan timurin. Kaluguran kong kapatid, abiyabi tayong pagmasusyan iting banal na Eucharistia at suta na king katwatang pamagsimbang bengi. Nabengi, may muklat tamo. Ngeni, ibuklat tayo, ing listahan na ring pipumpuna na ning Ginoo. Itamo man, kaya beta ka rin. Batangan maging karapat dapat si siyang talapa at padyawad talang kapatawaran ding sablatan kasalanan. Itangan po, mag-umpisal ko, King Dios sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan.
Ulinitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. Ing Diyos sa mayupayang totoo pakaluluwa na katamo, at kimpakapatawad na rin kasalanan tamo idala na katangan sana, king Bie Alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Itangan mo, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas abanwa, kapayapaan, karing tao, kayang kaluguran, pupurian, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sasamban, pupurian, dakaparangalan, dakapaligayan, dakat sasamban, dakakapayapan, karing taong kayang kaluguran, pupurian, kaparangalan, kapaligayan, dakat sasamban, pupurian, kaparangalan, kapaligayan, dakat sasamban, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King Matas manalangin tamo. Oy pamimiglalang at talapangabos ning ketawan, biryan mong mikatawan niyang tawing kekangamano, king sepupuna ng Mariyang Kapilanman Birhen. King pamakyagom na, king kekaming pangataw, mi pagkalaman king mirakayanan, king kekang pangadiyos, uling yung mabibiyat magari kambemo, at ning banal ay espiritu, metong mo king pangadiyos, manggaman king alananga. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Inaus ng ako ding anak na, at nga na karela. Lumapit kayo at makirandam o anak ng Jacob, at pakiramdaman niya in Israel at tatayo.
Ika naman, Huda, puryanda ka at dokolake ka ring kapatad mo. Kasalang mo, tatanan mula batal. Huda, anak ka waring leon, pasibayo kang sasalikot, kay bat mong mekamate. Leon kang magpainawa, ay nalalapitan ning ninuman. Eya mako misan man ing sentro kang Huda, ning simbolo ning kayupayana. Ang gakindatang ya, itang talang king sentro mo, as sukat dang pamintuan, ding tao. Ing amano ning Ginu, Salamat King Dios. dalit apamuklat, ay dalit apakibat, miral sa ing katuliran king kayang kapanaunan. Miral saing katuliran, king kayang kapanaunan. O Diyos ko, ing kekang ari, kaya kayang turwanan matol alang pa mga biran, king kekang ustisya. Dakayanan mesana, bangkimit mong katuliran, kaya yang pamahalan, king kekang balayan, at karing mayalipit, ibyena ing katuliran. Miral saing katuliran, king kayang kapanaunan. Mananas sanang inlabwad, magkalubyan dakal akanawan, at kaya mag-ari ing katuliran. Ipamingwanas sana ning ari ing katuliran da, ring at tsuking kaluluwan, dingking kagipitan, kaya lang sopan. Miral saing katuliran, king kayang kapanaunan. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, anti ing saslag abulan. Mag-arya sa karing mga bandagat at manibat king ilog ning Euphrates, ang gakisikoti ning yato. Miral saing katuliran, king kayang kapanaunan. Kaya sa makalingwan ing kayang lagyo kapilan man, at manatili ing kayang kabantugan kalupa ning aldo. Mananasanang ding bansa, adwan dang bendisyon ni Diyos, anti ing gewa na king ari. Miral saing katuliran, king kayang kapanaunan. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Inginu manatili kay kayo. At kekan timurin, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Itiya ing listahan na piyakitan karing pipumpuna ng Jesucristo amenibat king lahi ng David, i David apalipi ng Abraham. I Abraham anak ni Isaac, Isaac anak ni Jacob, i Jacob anak na Larihuda ampon ding kapatad na. I Huda ay anak na lakang Tamar di Fares at Zara. I Fares ay anak ni Esrom, Esrom ay anak ni Aran, i Aran ay anak ni Aminadab.
Aminadab ay anak ni Naason ay anak ni Salmon ay anak ni Booz kang Rahab. Ibooz ay anak ni kang Ruth Iobed ay anak ni Hese ay anak ni ing-aring David. David ay anak ni Solomon, king meging asawa ng Urias. Solomon ay anak ni Roboam. Roboam ay anak ni Abias. Abias ay anak ni Asa. Asa ay anak ni Jehoshaphat. Jehoshaphat ay anak ni Horam. Horam ay anak ni Uzias. Uzias ay anak ni Hotam. Hotam ay anak ni Akaz. Akaz ay anak ni Ezekias. Ezekias ay anak ni Manase. Manase ay anak ni Amon. Amon ay anak ni Hosias. Hosias ay anak ni Jeconias, ang pondingkeyang kapatad. Kanita milyaring pangadalara ng Israelitan tingbihag ka rin Babylonia. Kay ba't ning pangadalara ng Israelitan tingbihag ka rin Babylonia, Jeconias ay anak ni Salatiel. Salatiel ay anak ni Zorobabel. Zorobabel ay anak ni Abiyud. Abiyud ay anak ni Eliakim. Eliakim ay anak ni Azor. Azor ay anak ni Sadok. Sadok ay anak ni Akim. Akim ay anak ni Eliud. Eliud ay anak ni Eleazar. Eleazar ay anak ni Matan. Matan ay anak ni Jacob. Jacob, iya ing tata ng Jose, ay asawa ng Maria. Maria, iyang ima ng Jesus, amayayaos Kristo. Inyay gana-gana labilang apat ding lahi manibat kang Abraham ang kang David. Labilang apat ding lahi manibat kang David ang aking pangadalara ding Israelitan ting bihag karin Babylonia. At labilang apat ding lahi manibat king pangadalara ding Israelitan ting bihag karin Babylonia ang king pagabait ng Kristo. Kapatid, mayap ng balita ng kikatamong kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Maya pabengi po kekongan, May pabengi po. bimwa ko po. Wala ako nang may late, magyakupin late ngayon. Kung ano po, sabi ta napon, ikikatamong pamagsimbambengi, ninanantayan napon, biklat tayo. Anyapin ngeni naman, ibuklat taneman, ing listahan, king piyakitan, king pipumpuna na, ning ginutang Heso Kristo, ay kakabara. Susungatangan pong mamasala, kakit na kayo, kanyang-kanyang koma, taking kekatang screen, lalawin niya tutok yan. Gusto la po pa nga sabi rin ka na akong lagyo. Okay no man? O yan. Kaluguran kong kapatid, listahan. O yan yung kekatang pisabyan ngene. Yan iwa pong klaseng listahan. Ngayon panauning pandemya, meto nga makatakot ang listahan, yapin itang listahan da retang COVID-19 patients. Eware? Botang miyabe ka ka rin, Diyos ko, kakabag nakasalo. Bakit? Wala na nakaning LGU. Dala na nakakitang quarantine facility. Pumakatakot yan. Kanita po, metong yamo, COVID patients. Haybat at yapang alistahan. Nanula retong sabareta. Sana kita kang metong. Makakabit ka rin nga na recoveries. Karakaldaryan. Pero rugo makalungkot at yung pang metong alistahan. Nanuya ito, death nga na. Biyaliwang klaseng listahan. Pero atin mo namang makasayang listahan yan yung panauning pandemya. Suminta ka, ketaking barangay hall, at linawe me, o kampo nga na, tubula ka, bakit? Kaya be ka kay ngayuda. Ware, pumakatulay, tama kasaya, kaya be ka kay ayuda. Kaluguran kong kapatid, denireng listahan. Miyaliwa pa po, yaking ordinaryo tang pamibiyebye, bakit din kaya kabisang lumakad, lalabas ketang sari-sari store ka rin. Kasi itang ladeke ka, itang notebook, makalista ka rin, ingega-naganang utang mo, ketang sari-sari store. Lumabas ka rin. Bakit? Ang kabahaning listahan o rendeng listahan. Kaya ni pong ebanghelyong dimdam tamo,
Antino mong telad-taran ning Ginong Jesus, ting kayang pipumpunan, magumpisa ketang mumuna, nga na ketang kawakasan, ketang pangabait na ning Kristo. Ewari po, banwa-banwa, pisa sa biyad tala reni. Dening listahan na reni at inang kilala tamo, Abraham, kilala ye. David, kilala tayo. Jacob, kilala tala rin. Nepo, Solomon, kilala tala rin. Pero nakala naman, at ligit lang takal, netang eta mo makaing kakilala. Pero atinlangan kabaldugan, atinlangan papil agimpanan, king kaligtasan. Nga ko ping sasabi kaya kayo karing may labasan na banwa, atina pong mikulang karela, atinang may kasala karela, atinang ipamibye-bye, yapyalimbawanan nepo, pero at sulangan. And that is the good news kay katamo. Keng listahan ni nga pong Ginu, makakayabe ing sabla, itamongan kayabe tamo, pati na ika, pati na yako. O yan po'y maya pabalita ngening benge, king listahan biglat nening Diyos kay katamo. Balita mo, miyagom tamo mo naman at biyabe tamo, king pagaryana. Kaluguran kong kapatad, o rene-reng listahan na rete. Anya pong koordinasyon na nga mong Edgar. Kabang mag-meeting kami ka rin, mag-prepare, nepo. Kanyang kumayak yung bulsana at ikupungikit, balakurgu ko te huyang weteng. Nanune man yan nga ko. Kaya mo nga na, listahan niya. Things to do nga na. Ay, nanya pa yung listahan na niya, pipisabyan tanang ini ako. Kaya na sinabi, among tutuwa na ako, na. Nung ako gawag listahan, pota ating makalingwan. O itay niya maning listahan. Kayabe ko keng listahan ni nga pong Ginu, nakatamo kelingwan. Layang kelingwan ng Diyos ang yampang menabulak yung pamikasala, ang yampang mikulang la, ang yampang yapyalimbawanan ng biyera, labe kalingwan kay nga pong Ginu. O iniing mayap ng balita ng Gino. Kasi po, tutong masakit po tang kabiyabe keng listahan. Anya pong kapalipalyanan ng COVID ne po. Anyang minyaratang pisamban, wala na akong punggawan ken, yan ang gewa ko, minuli ko. Ketike kami ne po. At bayang kining kaputol. Kabang at suke po ka rin, may paglalawe kayong makanya nung naning karanasan nyo. Pinandit lugob yung bayo ko, kabusitan. Ninangka, ngami kaya. May mamye lang ayuda, nga na. O gini, o ilangan midinan lang nga na, nagkasiping balay, midinan lang nga na. Ita mo, bukod tangi tanang midinan, nga na. Kamwa, ne po. Sabi kayo, nanan mo naman mo yung ayuda nga ako. Iluto mo naman. Catereria po Alikwa na. Pero dapat at suta mo, nga na. Mamayad kong tax, nga na. At kung karapatan ka rin. Sabi na, gana-gana, midinan. Pero yung midinan, nga na. The following week, midinan nyo. Hanap po ka nun yung coordinator. Pasensya na ka. May kalingwan ka, nga na. Pumasakit ta, may kalingwan ka. Pero ngayon, miyaben Tinggap na po yung ayuda. O luto mo kanya yan, nga mi kaya. Aliko nga na. Binyan na mo po kitang kayang mamipi po. Pero yung importante nga na, at suna ko keng listahan ngeni. Kayabe na ako, nga na. Tutupi naman po. Butang alaka keng listahan, at naking kasakit keka, may kalingwan ka. Aro, ngayon pong oras sa iti, kanya-kanya tang gawang listahan. Nanulangan po rin listahan tamo. Listahan ning tao keng Noche Buena. Listahan da rin inaanak, ang pureng dirin ang regalo. Listahan na ning kekatamo pong New Year's resolution, po. Listahan da ding taong buritang akit nganing Pasko, karakalda po yan. Tapo ka kalingwan po, tamal kalingwan yung listahan ni nga pong Ginuno ka rin niya ken. Pangpilan niya ken. Ngayon pong magsimbang bengi tamo, we're just trying to say, Lord, mumuna ka keng listahan. Anyapin magsimbang bengi kami. Amen? Amen. Yang mumuna keng listahan tamo. Kaluguran kong kapatad, o ining hamon na ni nga pong Ginu kay katamo. Kingita mo, minuna na katangi nabe ning Ginu keng listahan. Tame kalingwan. Kaya,
Ewari po, day kay katamong COVID patient sa niyang mumuna, talaman balo, talaman kilala. Masabihan na biya kang balita, sabihan na kaya ka 10,000 cases nga na. Ay meragul ng meragul, 50,000, 200,000 cases. Niyang mumuna, numbers lang. Kaya kapit do pa rin lang yun, they are just names, ne po. Aro, niyang bandang tauli, siping mo na yung bali. Ako po, penamdaman ko gustuhan niyang betong nakarempangunakan ko. Yung midinan. Ikoya ko, midinan niya. Po. Botang kilala mo na lang, kapamilya mo na lang. Kayabe mo nung obra. Kayabe mo na lang, kabaryo mo na lang. They are already names. They are already faces. Dati po kasi, they are faceless people. Tiyani pong ebanghelyo, ang tinamong sasabyan ng Ginoo kay katamo, lakabod lagyuren. Lakabod numero 14 laring lahi manibat kang Abraham hanggang kang David. 14 na lahi manibat kang David hanggang king pangadalaran timbihag ka rin Babylonia. 14 ketang pangabihag ng Babylonia hanggang king pagabait ng Kristo. Lamo po numero rin. Makanyan mo naman sana kay katamo, they are not just numbers. They are people and persons amikragul kontribusyon at tinlangan ang baga papilgipanan king istorya na ning kaligtasan. Ita mo naman ngeni, sana makanyan mo naman, king listahan agagawan tamo, ako pen, top priority ya, ing Ginoo. At kay bat, tuki-tuki na la, di ngay ganaganang lista, makalista. Ulingita mo, ako pin kaya kayo nandin, king listahan na ning Ginoo, kayabengan. King listahan ning Ginoo, alang makalingwan. At magkapilit tamo sana, king manatili tamo, king listahan na iti, hangga karing makasulat na ring lagyo tamo, king listahan karin banwa. Amen. Kapatid, manalangin tamo, king Dios, sa ipatamong at subanwa, kami tubod king kayang anak kay katamo, maniligtas na katamo, at gawan talapagmana, king ligaya karin banwa. Ing pakibat tamo po karimbalang panalangin, Ginoo ibiyemo ing kekang pakalulo. Ginoo, ibiyemo ing kekang pakalulo. Ban ing Santa Iglesia, kapamilya taming kayang pamanaral at alimbawa, parati ang maging manimuno, king pamaglualo, king matulid ding kalulo, uling anak no ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemo ing kekang pakalulo. Bang maniwalaya kang Kristo, inyato, at tanggapan na ingalok ng kaligtasan at dibinong pangaanak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemo ing kekang pakalulo. Banding sablang pamilya, tanggapan de karang pibale-balero, Kristong talapagligtas at mibiyabelang anting karapat-dapat anak ng Diyos. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemo ing kekang pakalulo. Bangi tamongan parati ang pakamala ng kalam ng kaligtasang Kristo ating dibinong pangayanak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ibiyemo ing kekang pakalulo. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan tamo. Iulino sana king kayarian ng maligaya, ring kapatid tamong mayangon na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ibiyemo ing kekang pakalulo. Ngeni adwan tamong sarilitang kapagnasan. O Diyos sa ipami, papanatilyan me, king lugod mo ing balayan na inatbus ng Kristong kekang anak, so panmongan din kekang anak, bibiyebye anting tapat ng galame, ning kekang familia. Itingan po, adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
pag-alala at lugod. Ikang papanalan, o kalanganing banwa, maning palayan umisulong. Kinulang mo aking Manalangin kayo kapatad, bandeting kay katamong daon matanggapla arapaning Diyos si pangmayupayang tutu. Tanggapanes saning ginuiting daon karinggamat mo, ki kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamong kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. Oy pamimiglalang panuanan mo sana retingayin ning kekang iglesia at pagkapabilatan iting Eukaristiya, ibayo mo kami king tinape, ibat banwa. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kekan Yat timurin, mayor ang pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan na kang parati at numan karinoy pa Diyos kingalananggat lubos bayupaya kapabilatan ng Jesucristong ginumi. Pisyag daring sablang profeta ing kayang panyatang, delane ning indong birhen king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugod. Si Dianang Juan at alapaminyag ing kayang panyatang at pepakilala ne karintawi niyang dinatang ne, huli ni nga munanong lugod na kay katamukit mo nakatang tula, nga ni pagsadyan tayang pagbasusyan ing misteryo ning kayang pangabait. Kanita po tang datang ne, das na nakatang masigasig makabante at manalangin kabang dig puso tamo, maglapo lang kapagbulalan at kapurian. Hulinita, kambering sablang koro, ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe, kingalang tuknang dang pamamye, kapurian kekay niya ngamingan, kakanta. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Mitnuing banwa, mitnuing yato, tingkekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Wanyeng daratang, kindag yuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Tunay kapin banal o ginusibol na kaning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin kingambon ning espiritu mo, ban para kay kami maging katawan at daya nala ning ginuming Yesu Kristo. Inyang mi pagtaksilan niya't manyaman king lub ng tinggaping pamaylasa, kinwaning tinape, at kabang pasalamata na kapiraso ne. At binyene karingke ang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidahon, para kay kayo.
Makanyan mo naman kay batang minapon kinwaning kalis at kabang pasalamata na kang pasibayo binyene karingke yang alagad nga na kuananye at minum kayo kaniti ikayungan uling itiing kalis ning kanakong daya ning bayo talananggang tipan amibubu para kekayot para karing dakal para king kapatawaran ding kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Itangan po. Ni Kristo dintang ya at datang ya pa King Birhen Maria di bait ya I Kristo dintang ya at datang ya pa Maranatha Amen datang na ka I Kristo dintang ya at datang ya pa King Birhen Maria libait ya I Kristo dintang ya at datang ya pa Maranatha Amen datang na ka. Ini ang yaning gaganakan ming kamatayan at pangasubli ng miye, daraon miya keka o ginu, ing tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon da kang pasalamatan uling tinuring mo kaming karapat dapat talakadarapan mo at sumuyo keka. At mapakumbabaming pagamwa mo. Kingi kaming ang makirake king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o Ginoo ing Santa Iglesia mong makalaganap king mabilugayato ba ni ganap me king lugod. Muna kambening ke kaming Papay Francisco, Florentino ing kekeng Arsobispo, Pasiano ing Obispo Emerito ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming metudtud na kambening kapanayan king pangasubling miye ding sablang mayango na biye hame nalig king kekang pakalulu. Tanggapan mo sana king maslag mong arapan. Pagamwa mo mi pakaluluan mo kamingan, ban maging karapat dapat kaming maging karake king biela nangga. Kambening wala Virgen Maria induning Dios, kambenang San Jose ing malang esposo. Ring wala apostoles at ding sablang santo sa may matula keka king keka bading panahon. Layon puriyan dakat paligayan king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambena at kaya, O Diyos, ipang mayupayang tutu, kagumning Espiritu Santo, kaya kayong sablang dangalan at ligaya, manggaman king alangangga. King mitmong kapanaligan at lugod king ipa, maustapo king panalangin at tiro ning Ginoo. Isang man niya inagyo
Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon miban king saup, ning kang pakalulu, parati kaming manatiling ligtas, king kasalanan, at may pamingwa king sablang kaligaligan. Kabang paninayan miyang nuan na paninasan, at panyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kekaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman kingalanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, at ngeni sasabihan mo kaya kami, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan ming kasalpantayanan, ing kaya kang iglesia. At agpangking kaya kang kaburian, mayapan mo'y mikakapayapan at pamisan metong iya. Ikang mabibiyet, magari manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kekan timurin. Bakit tapo'y mikakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kongan. Niyo'y kordero ning Dios, niyo'y milalako king kasalanan ning yatu, nuan laring may yaos, king apuna ning kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keko, dapot igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo, ingata nakatasan at isagsad, hangga king biye alananga. Amen. Ing katawan ng Kristo. Amen. Pastuling Israel, datang ka, inlahos mo kami.
Kaya kay pong kapatad mi nga tsuking karelang pibale-bale, na may katanggap king banal na komunyon, abayan niyo ko pong manalangin king dapat ng espiritual apamakinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ninghening penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Siklaw tampo para king panalangin kang San Jose. Itamongan po, Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning Nuana Birhen Maria, kekaying Diyos penibala ning anak ng bugtong, kekay Maria binili na ing kapanaligana, kambemoy Kristo mi katawan niyang tao, Nuana Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ipa, at tayran mo kami king daklat ning biye, at ipanwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, ipami kabang pakanan mo kami king pamanganing biye, ipagkalumya naman sana kaya kami ing espiritu mo, baking sunlag king kayang sala, panyatang ng Kristo ng anak mo, akekeng ginu, manggaman king alananga. Amen. Ing ginu manatili ake kayo, At kekan timorin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukan, bering kaya kong familia, kilagyo ng ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing bisa mi daw ne, umetana, king kapayapan. Salamat King Dios. Kaya pabengi po kay Kongan, bukas pasibayo. Lukluk tamo po. Banay wasan tamo yung kumpulan at apanatilya ng physical distancing, muna la pa mo pong lumwal ding at tsuking patio. Panayan tala po ding greeters and collectors, bandi ng dakatampong signal, amalyari tanang talakad at lumwal. Yulit ko po, muna la pa mo po ding at tsuking patio, at kaybat din dakatang signal, ding greeters and collectors, na malyari tanang talakad at lumwal. Di ng tala pong maya pa oras, din kakatang Mass of Ferrors ngeni, din pong kapatad tamong El Shaddai. Bukas pong alas 7, ning Bengi, din pong CWL, lila pong kakatamong offerors, at ita pong abak, alas 4 ning Ganingaldo, din pong kakatamong kapatad king Barangay Parulog at Phase 2 ilang kakatamong mass offerors. Dakal pong salamat.